Ubwiza, kwamamara n'ubuzima bwite, ibi ni bimwe mu byatumye Claudine Uwase Muyango akomeza kuvugisha benshi mu Rwanda. Kuva yamenyekana muri Miss Rwanda kugeza ubu, izina rye rikomeje kugarukwaho kenshi. Muyango yamenyekanye cyane nyuma yo kwitabira irushanwa rya Miss Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2019, aho yegukanye igihembo cya Miss Photogenic. Nyuma y'iri rushanwa yakomeje gukora ibikorwa bitandukanye birimo itangazamakuru ndetse no kubaka izina rikomeye ku mbuga nkoranyambaga. Mu mwaka w'ibihumbi 2024, Muyango yashakanye n'uwari umunyezamu w'ikipe y'igihugu Amavubi uzwi nka Kimenyi Yves. Bombi bagiranye umuryango, aribwo baje kwibaruka umwana bakamwita izina Miguel. Ibintu byashimishije abakunzi babo benshi. Mu bihe byakurikiyeho, ubuzima bwabo bwakomeje kuvugisha abantu, ndetse Muyango akomeza no kwagura ibikorwa bye. Yanongeye kugaragara atunze imodoka idasanzwe nziza cyane y'igiciro gihanitse ya Mercedes Benz. Ibintu byatumye benshi bavuga ku iterambere rye. Uyu munsi Claudine Uwase Muyango akomeje kuba umwe mu bagore bafite izina rikomeye ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda, aho ibikorwa bye n'ubuzima bwe bikomeza gukurikirwa n'abantu benshi. Wowe ubona ari iki cyatumye Muyango akomeza kuvugisha abantu muri uru Rwanda?